افدمو حمودمي وخش به تماشاوان روشاوا تیوی به خلق کنوش برنامه دوربین عمل پیش بریوان تماشاوان ما ایرو ام میوان پیشانگه ها پرتوکان یا شهید هرکول به دوره خویا نهمینن کل باشار قامشلو لپارک آزادی دیل دار خستن تماشاوان ما ام ایرو قرر خواه لنوا پیشانگه دوام بکن امی بنرن بشدارن و پیشانگه هم چیروکن خواه چه رنگینه چیروکن بشدار بون آوان کسین کو دین پیشانگهش بو خواندنا پرتوکان به چه رنگی لوان پرتوکان دارن نرخی پرتوکان ایسال به چه رنگیه و کرین آوان چاوایه تماشاوان ما البنده ما بن امی در باسی نوا پیشانگه ببن و لنرینان که دار بکن مرحبا اشتر سرچاوه شوي تباشي صعب سپاس سفيك مناسب دلال هاشمی اندام سازی از زمانی کردی دوی دوره آن همین پیشانگاه شهید هرکول وکی سزکی جارا چنده که اون تبلی وی پیشانگاه هیدم ام وقت سازه که دوره دویم ام تبلی پیشنگاه شهید هر کل دبن به 16 بر همین سازی از زمانی کردی باشه او برهم همینونه یانجی یک کفن دام دهنه پنج نونه و ایدن ای سالم بودینه باشه ام خوازن نافاروکا پرتوکی و ناس بکن نها مثلا اف پرتوکیه جنابي اخويا واتا اذ چبر يعني چ نافاروكا في برتوكي شو بتري وي يعني ستا ما يا وي جاي حفت كرتوكن دناف ده همو وي جهاتي ورغراندن كرمانجي دناف ده كرمانجي از ببورين كردي زازاكي جي هي ورغرا انجليزي كردي جي هي يعني بقشتي وقت زماني كردي حموتش دنافاروكا خدت حوينا يعني نتهني زماني كرمانجي هم بيبشتار بونه زرافاين كرديجي نافج ده كرديجي ناف دهنا زرافاي كرديجي ناف دهنا باشا اف برتوكانا دمكو كسك خفيري زماني كردي بك يانجي خفيري ورقرا انجليزي كردي بك اف برتوك لسر هسانن كو فير ببن چه کسی زانه به کردی بخوینه بنویسه سر هستان و بگلکی خوش کار بخوینه وكي سازاكي هون هول انشي تبروجين و جبو افرين را برتوكين نو يكو جنوفا كسب خوب فير بك مثلا او دمين بريد برتوكين سازاكي هابون فير بونك فير بون دو هابون نها او هون وكي سازاكي هون هول دانين و بروجين و تنن كو هون برتوكان نو بك پرتوکه می آستان شخص استاتو که استانبولیه هنجی بردوامن لحمو باجار باکرو روجلات سوری نافند مل گلکی یعنی وقت میناک قامشلو شش نافند هنه کی بخوازه هر کس کار تبلیغ آستا یکم دویم سیم یعنی کسی کی گود آستا سیم دو در واسطه کار درس دایی نجی بکه و کار ورگری جی بکه دوی آستی در واسطه بفیربون ام وقت سازکه حاضر کرنا مج فرهنگ کیر هیه کو همو گوتنین اداری یان ریوبری چت لازم به کارو خبات سروی فرهنگ تکرن جبركو بتايبت دمكو عم درباسي سن سازي هذا بن نها دوي برتو انشي دوي بيشانكه هتجي براني نافين كو تين خواستن ورن داين از دبینم کردیا خو کیمن باشه هول دانین وش بوویچ يعني مثلا سازی رفبریا خو سرجیم سازی هریمه بن چر خستن بن به کردی بشکل واسبون د نفساندنا هم منشیت خود هم قارمی خود او هنه يعني وکس زکی هون هول دانین وی في پروژه کی وی رنگی هنه راستیش خو گلک آلیکاری دهات خواستن اف گوتن یان اف هفوک جمر ورگرین وقت سازی زمان گلک آلیکاری دهات خواستن سروی اساسی اموک سازی زمان کردی بکاری و فرهنگی رابو کو ببه وقت لیوگرش همو سازیان ریبریا خواستر یان گریدای باکرو رجلات سوری ما موسى أخذم في برسيبكم نها جالك برنامج سر سوشيال ميديا شدوين جالك برنامج تلفزيون أنا بالدك شينن لسر بيفن كردي أنشي هافوكن كردي قوتنين بيشيانن دخوازن في قوتني شيرو فبكن أما أو كسن بري نمان كو وان قوتنا شيرو فبكن باشوكي سازكي
هول بروژه نوید وی درباره هنه کون گوتنین کردی آنجی گوتنین پیشیان شروع بکن راستی شخو برنامه یک مهی هر جاری پیوک جبو گوتنین کردی یرسن نینون داکرن وقتا گو آنی زمان جبرگو ین تمن مزن هدی نامینن ادی ام وقت سزک وی کاری رابون سزک مدیا هر جاری الگوندکی هر جاری الباجارکی لچی کسی تمن مزن سروی اساسی کار دکن و گوتنین کو جبو اون دانه بن ددن هف و شیروه دکن و ام هول بدن بقشي بكن فرهنجك يعني. بروژه نو ین دمین پیش تا چه هنه هم آنی زمان فرهنگ قلتي سرتي کار کرن و وجايا كردي وليكولين ما بردوامن يعني. گلک سپاس بود سرچاوا. مرحبا اشترا سرچاوا هلا شوی باشی باش مسپاس دیگه بس بکی اما ناس بکن دلوین کرمانش ریوه بریه پرتوخانه اماره و شنخانه مزبودامیا باشه ام دست بکی ورن پرتوخانه امارا پرتوخانه امارا ایسال بچند پرتوکانجی بچند سر نوین خو بشداری بشانگه ها همین یا شیدر کل دەستپێکێ ئەم بە 6555 بەرهەمە ئەم دەربازی بێ پێشەنگەهەیە بوونە دناودا هەموو بەشتێن دیتن کوردی و عەرەبی زمان سۆرانی وەکە ئەم بێژن لەهجە زەرەڤە ترکی لە بامە تێ دیتن دناودا زمانên بیانی بەس کێمەک ام ورن سر زمانی کردی دست بکیم پرتوکن کردی کن پی بشتر بونه ناوروکا وان بهتری خود چنه gelekî dinavberê roman diwêje ferhengên hin pirtûkên siyasî ne beşek kêm e niha îsal em wek pirtûkxaneya Amara ne weke her sal bi beşê Kurdî em beşdar dibin sedem jî me gelek kitêb xwastin lê yanî em bijin mixabin rêl pêşberî me girtî bû me nekarî pirtûkê xwe derbasî erdê Rojava bikirine lê me derbasî Rojava nebûn û me nekarî مشکو دريتين حتى قوري قرتيبو دەستپێکە مش باکوور تînin kitêbê me Kurdî hemû ji bakurin rêl pêşa me hatibû girtin wala نافروكا برتوكين عربي مرو تشاوت قرب نرخين بهتري خود چه ددن خو يعني كان برتوك عربي kitêbê عربî destpêkê me beşê felsefê me girtiye dest di nav da meselen em bêjin beşê roman hene çîrok meselen helbest وەکە ئەم بێژم پرتوکên سیاسی هەنە پرتوکên اقتصادی ئان گرێدایی هەموو بژارە بامەتێن دیتن ژنۆلۆژی بژارێک گرێدایی ژنێ لە بامەتێن دیتن پرتوکê zarokە bi hejmarێکی kêm neyse gelekî zêde پرتوکên ئولî li بامەتێن دیتن یعنی ئەم بێژن hejmarێک baş li بامەتێ دیتن وان برتوكين تبحثا برتوكين فلسفي كر بهتري خود برتوكين وبالي دكشين سر فلسفة كيجوان نها لباما قلك هنا مثلا بيجن وكا ألبرت أينشتاين مثلا كتاب قلك كتابه هالنهاز نكان متعرض تحديد بكم بس أما بشي فلسفة شما ما قردست جبر أبنفشي هاني هر يعني وقت بيب بالي وانا كتاب فلسفة دكشينون وتين وان دخوينن ما قراني دان وان وكتاب التنمية فرد بيجنا بيش خستنا هستين مروفان بيش خستنا إنسانا أف معاني يعني إيصال باشا طب احساس مالي تركي شكر وزارفاين سوراني شي البدر كي هنا او بالي دكشين سرشن برتوكن تركي بقلك يعني منوع وقت بيجي مشكله حمو مجار تيدانا تبيجي ديروكينا او ناجي فلسفينا بشي رومانا هنا كيمك نزيده وبشي هلبستي هجمارك باش هيا باشا هون نوكي برتوخانه امارا جارا چنده کو انت بلی به پیشنگه دبن خو اف نه سال درباز بو لسر پیشنگه اف 8 سال ام درباز دمن رسمي وكا برتوخانه امارا سال يكمين ام درباز بون وكا عفرين
اجبر ازنوج عفريني هاتبوم اجر من تمثيل عفرين كر كتابي عفرين مدانين سالدن بروجي ما بو برتوخانه يا اماره جو برتوخانه يا اماره ما بروجي وشانخانه مزبوطام يا ما تشيكر نها وشانخانه مزبوطام يا سال سيامين حاضر دبي دهندري بشنگه هدا اوجي برهبن وان گشتر بنجو بيج برهم دناف دا ايسال تشابي نو 20 برتوكن اوجي د جحمو دنياي هاتنا باما يعني نبيجم مثلا برتوك تاني انسان ما اروج افانا يعني عرب جي هنا انسان وقت بين فيسكارن نفشينو دناف ده هنا اجر قالك كتاب خوشن نرخين برتوكا إيصال شوا هون دبينا نها لباما نرخي برتوكا دس بيدكش 8000 دري حيا 150,000 تشاز بيجم ايدي استن فيسكار وايدي حجم كتاب وشكل كتاب وهبونا كتاب دهندرب بيشنجه هدا نا هم برتوك هنا الباما يعني بهجمارك كمانا او ناجي قلكي مزحمتي دي تنحتاني ما انينا تناسكر يعني مثلا قدامي كده حقوي برتوكي مثلا باقي $5 بو لان هال السرما جو ام دبرسن ام فجرن وينن والسرما $10 بكلف اجر ماكري $5 يعني نزيدة ونكم استوى صعب قالك سلام بخير هات مرحبا اشترى سرجعبا شوي باشي يعطن سباس صاحبي بس بك ابدا نصبك از كمال نجم اندامي دستيا ريفا برا هفقرتنا روشن بيرن روجافاي كردستان استرجعبا شمارا قلتن تجي وكيني فيسكار برهمن خو تبلي في بيشانگه هبونم متخواستن تبيش مر بحثا چیروکا خوبکم چاوا تبلی بو پرتوکین گوکتی پی تبلی بونا چند پرتوکن چند سرناو از يعني اما بيجي وقتكو صالكو بيشانگه دست بكري يعني هم وك خوندوان وك حسكري برتوكان حسكري زماني كردي چاندا كردي وك بشدار وك سردان امتين بيشانگه جبو نویسکارین وی ولاتی درفتکی مزن بو يعني كو پرتوکین خوا بده پیشاندان پرتوکی خو بده ناسین پرتوکی خو بلاف بکن و همجی پرتوکان پیدا بکن بری او درفت نبو اف پیشانگه وقتی چی بو او درفتکی ولو مزن چی بو هر سال جبو خوندوانا جبو نویسکارا مهرجانا کرناوالکی کومبون هفدو دیتینیا ای پیدا کرنا پرتوکایا من ازهم وك يعني ما صايا وشان خانه هر ركي از بجدار تبم ام وك هفقرتنا روشن بيرو جافاي كردستاني ام صالي چند پرتوکان چاپتكن ام وان پرتوکين خوا البيشانگه داتينن وكيدن اي پرتوكي من بخوا نويسين من بخوا هنا البيشانگه نويسين من رزدار از تخواستم وی پرسوکم شکنگی و دست بنویس هکر پرتوکین گوکتا نویساندن بتایبت تخواستم بحثان نوارو کامش مرد بچکی نها چروکا من نویساندن کفنا از جنوتو 5-6 دست بکریه از هلبسته بکردی دنویسم پرتوکیم دست بکی پرتوکام دست بکی من بیرودی چاپ کر و چاخه یعنی سال 2002 دوان سالا دا درفتا چاپ کرنا پرتوکال واندراتونه بو قدخه بو درفتا بلاف کرنه چاپ کرنه تونه بو وشان خانه تونه بون آدس بيكي من سنة 2002 البيرودي چاپ كر و بزحمتي و پرزگري كان درباس بو يعني بكي ماي درباس بو هات بلاف كرن يك جيل شامي چاپ كر سال 2006 هر دو پرتوک كان بيجن يعني كفن چارچوبه این قدخه این بی وشان خانه این بدزی لیج وقتا کو یعنی پشتی شورشا نوزده تیرمه شورشا رجو آوا و چاپخانه وشان خانه چی بون ما 5 پرتوکی دن لوشان خانه این رجو آوا چاپ کرن پرتوکی من
إبراني الوشانخانة شلير يك جيل وشان هرركي من شابكرن برتوكي من جي هلبستنا برتوكي من في صالجي نها البيشانجي هنا الجم شلير چهار پرتوکین من هنا وشان خانه شلیر الجم یکیتیار روشنبیرین کانتونا جزیره پرتوکه من هيا وجوشان هرركي جي پرتوکه كم هيا ماموسا روشا و پیشانگه تشاود بینه اتمسفيرا و نرخي برتوكان يعني انها دماغو مثلا خوندفانك ور بدري برتوك نشخر ببا دل نرخي برتوكان تشاود بینه اتمسفيرا پیشانگه تشاود بینه ها في صالحين رجا دويمينا يعني داني يكي رجا دويمينا يعني مروف نكاري بيجي كاو يعني كرين وفروتن تشاوبو للغوري بيشانگهين بري و این سال او برزگريكا بهابونا برتوكان خل غازن جي دكن يعني خوندوان روشنبين غازن دكن برتوك يعني نكو بهايا نقول يعني زيدي نرخي خويا للجوري روشا فيولاتي الجوري روشا خلكين فير بهايا دبيكو يعني هركس نكاري تيرا خو برتوكاب يعني يكوري يكي بكري دوا بكري او برزغريك يصالحين كسي بس نكري اجبر هين دسبيكيا لين صالين بري او برزغريكا بهابونا برتوكان هبو هن وشان خانين جي خوجهي يعني ام بيجن وشان خانيا شلير وشان خانه هرركي يعني هول ددن في درباس بكن هنكي ارزان تر دفروشن بهاي وكيم تر دكن دستيا چانديجي هن الي كاريدكي ايصال جي دسبيكرن جبو خوندكارين زانين جهان ان دبستانا جبو هن روشن بيران كوبون بلافكرن هر كوبونكي بهاي و $10 شخورت كارن بي پربوا كوبونا بكرن هنكي او هفسنگي چي دبي سپاس بوده سپاس مرحبا سرچاوا شلونه باشی؟ صاحب سپاس چونه صاحبی گلک سپاس دست بگم تناس بکن زهربان حسين عندما أكاديمية جيولوجيا بكروشلات سوريا اما بحثا چیروکوانیا تبلیغونا پیشانگه بکن اوکی ژنولوژی ای سال ژنولوژی به چند برهمن نو انجی گشتی با اوکی گشتی به چند برهمان تبلیغنا و پیشانگه بکن بله يعني شخوا اف سال السيامة وك ستاندو جيولوجيا انجا أكاديمية جيولوجيا تبلي بيشنجا شيد هركول دبه سالي شوي ده برهمن ما هبون اي سال يازدانه يعني برهمه اي سال نو انجي يقول 2025 دركاتيه بلغين كونفرنس ما دويم يعني كونفرنس زانستيه جيولوجي ادويا دويم روجافاي كردستاني انجي باكوروجلات سوريا بسه زمانان دركاتيه كردي عربي و تركي هر وقت دن پرتوکن دن يعني جو پرتوکه اول نگهان کارسل پرتوکا و نیسان و گلسو یه به ترکی هر وقت دن پرتوکا زوزان سیما یه درس يعني نوتن درس جيولوجي پرتوکه شروین نودم یه بینگاه دیروکوس بروجا شوراشا جن به دو زمانه کردی و عربی هر وقت دنجی تیزن آزادیه به کردی و عربی و دسپیک که جبوی جيولوجي به کردی و عربی و هر وقت دن يعني پرتوکا حوال آتاکان نرخاندنه کی لسر ناسنامه مر آنجی بچعوی جيولوجي يعني بفي اوایی ام بشداری يعني جارة سيء ام بشداری پیشنگاه شید هرم نافاروکا وان پرتوکان باوکی کرداسی چی ددن خیانی کرن بتهیبتی د يعني زانستا ژنولوژی وکی زانستا که نو درکتیه ولیم باشه بالدک شینه سرچم خوازن جمر بشی بحثای بکن بله يعني نها جيولوجي شخا يعني وكا اختصاره وينجي واتي وزانستا جنجيان او هفجيان آزادش برفيه كي يعني دستگرتنا جن بو چاوا جیان دخملینه یعنی چاوا جیان
به هستن وی آزادی هستن وی آشتی هستن وی دموکراتیک به میران را آنجی بجیان را به خوزای را یعنی چاوانا دده جیان کرن چیمکی به پرگالن هی به پرگالن دست داری را جیان به واته دبه اینها جنولوژی هولدانا گوجار کدن جیان به واته بکن نه پرتوکن مقاله کرن جی وان یعنی نواروکا وان تشتان دبه یعنی مثلا پرتوکا بینگها دیروکی اوس باروش شورش جن لسر تجربه اند شورش روش آواده تایبت عالیه جنن کو دنوا پرگاله هفسروکتی دا جیگرتنه تجربه خواب سالان دبیجن هر وقت دن جنن کو دمالا جندا کار کردن جنن کو د رخصتن خواستر دا یعنی وقت کنگرس دار ام بیجن مجلس جنیم پیاده مجلس جنیم پارتیا مجلس جنیم حرکتا بگشتی یعنی حرکتا گول با کورجلات سوریه هنه جنن وان جنن کو دناو وان جیاندا جی کرتیه چه تجربه کردن ارینی دنرخینن نینی دنرخینن خوشه نخوشه او و افت تجربه کت اوه یعنی کت پرتوکی که کوش دیرو کرده دمینه لکلک و تابی خواندن که دیروکی او سوسیولوژی او یعنی جیانیه اف پرتوک حوال زوزان لسر خال سرکه کو درس ژنولوژی دا گرک وره داین پرتوک حوال اتکان ماهر لسر گوهارتن و گوهارتن ظلام داخله بخوا گوتنن حوال بخواه یعنی گوتنا شهید اتاکان بخواه کو دپرتو که دا ام دخوازن جبوی گوهارتن و گوهارتن ظلام چی دکوی سر ملیوی چیم که گلک جاران وقت انوی دبیجن ظلام جیبش خاپرز کرد بیچه از چی بکم یعنی از چه خواب گارین از کدر دست بی بکم جبوی هر کسی که کو لگر یعنی لگرین اوی و عالی ده های پرتوکاول اتاکان بنگه کی آنجی دست بی کی پر باشه هر وقت دن پشت شهادت شهید ناگهان آکارسال باشور کردستانه تشتن کو و نویساندی یعنی برهم و نویسکی ما کر برهم یعنی ما درخواست ما کر پرتوک اوجی هلبستن نیسانه و گل گوسوجی وک رومانه که کو خونو خیال ناگهان آکارسال چنه نه د پرتوک دو کوم کرینا باشه ام ورن سر خواندنا ژنولوژی حتی چه اصله هون دبینن کو اف پرتوکن کو برهمین کو در دخینن نتنش عالی جنفش عالی میروشی تین خواندن سر اصلا با کروشات سوری یعنی نها یک بشداربون میوه داره اساسا نجبوی ام پرتوک بفروشون و پره زده بگرون فلان چون که حتی حق و نگلکی زده یعنی لگوری پره سوری لی یعنی خواسته که ما بشداربون و داره کو به بنگه کی جکسن کو دخوازن یعنی هم جن هم مر خود ژنولوژی دو کور بکن به بنگه لکلک و ام دکارم بیژن هم سالی چوی هم ایسال خواسته که هیا یعنی جالی ملت دا بگشتی تنه نابجم جن بگشتی خواسته که هیا لی هر تم عالی کی ویگو امش کد دست پی بکن یعنی ژنولوژی نویا لجی کی دن من نخوندیه دبستان دا من ندخوند نزانم چه اشته تنه شکل ژنولوژی اکادمیک میزده کن ایده شکل اکادمیکی ژنولوژی دوجی مرنینن یعنی تنه حوالن جن دوی کاری داد کن یعنی خواتی که خسره جبر وی که یعنی لگرینی کی به وی شکلی درد که و تایبت جالی حوالن مردا لی ام دکارن نقاش بکن یعنی هم استاندامه هم ناوندن هم اکادمیا ما جبوی نقاش کردن آوان مجارن جبوی گوهارتن و گوهارتن جبوی پک آنی نه هفجیان آزاد دالیه وی هفسروکتی دا عالیه وی جیانی سیاسی دیروکی هر وکی دندا یعنی ام حاضرن هم جبوی نقاشا هم جبوی پیشنیارن پرتوکن کو جبون آوان به دست بکی کی جبوی ریا آزادیه باشه خبات کارو خبات پروژه ژنولوژی دمن پیشته چنه شبو درخصنا برهمین نو بله یعنی نها آماده کردن پرتوکی که لسر سوسیولوژی جنن عرب تکرن یعنی پرتوک هیا له هینا اشته و وره ددم و پیش رو وره چاپ کردن خواندن اول یعنی چاو میزاندن جن جبوی اولان بگشتی یعنی اولن یک خدای بگشتی هر وقت دم پرتوکا فمینیسم یه هجا زریان جی هیا لیل درینی نجبرکو یعنی در فتا چاپ کردن هر وقت دن جی هبو گلک پرتوکن دن اند عالی جواکی یعنی عالی سوسیولوژیا رجحالاتا ناوین بگشتی با کو رجحالات سوریه به تایبت خواندن مدوی عالی دو هنه پرتوک جی به زمان کردی عربی ترکیش خاطرین ورگر کردن و ددم و پیشتا بنگه کی وی عالی ده یعنی ام دکارم بیژن ژنولوژی دگشتی عالیانده یعنی عالی آرکولوژی عالی سوسیولوژی دیروکی هر وکیدن خواندن خود وی عالی ده هنه و
هاول يعني هاولدانا دركتنا برهمان گلک سپاس بوده. سرچاو مرحبا اشتري. مرحبا سرچاوا چای ما مستمر. قالك خير سباس تسريمي بگم تناس بکن. عبود مخصو اندام کمیته آمادکار یا نهمین پیشنگاه شی درکو باشه. دست بگید ام خوازن پیش کی دروشا پیشانگهش مرشیرو بگم. اتمسفera پیشانگهی دروشا خواه یاد بیامید چاوا دکارش مرشیرو بگم. شخو دو روزا یکمین بو هگر هون ویدر آماده بون و جوش و هیجان و سردانا ملت و سازی و دزگاه و ریوبریه و نیفسکار و روشن بیرا ادبیجم برکی و بجاوی خود یعنی براستی ام پرکی بخشون دلی ما دو گلی کلو بختوار و دلشاد من ام بهاتنا یعنی همین ای جواکی بشی خو هم جوانا هم زانینگه ها ج دبستانا هم سازیا ج روشنبیر و نویسکارا تشتکی پر جدای گواگو ج بازار حسکه ج بازار عمود ج بازار ترزبسپی نویسکار و روشنبیر هاتن دوی دری دوی پیشنگه هده که فاشیا خوانی زمان و بوجه هفدیتنی و بوجه نقاشا جو نه سال هر کل لدارت کردن. امورن لسر باش داربونا دار نشرن هم پرتوخانن کسایتن سر بخانه و شان خانن بشکل مر بحث وان بک کی نوانا کی تبلیبونه شکوی داری هاتنه نا وشان خانه ایسال جو يعني تبلي بنا هجماري وان شيزبون لو كن زانن سينور هاد قرتن نحو شان خانه جي لبنان و ايه هندري سوريا يعني ايه ترطوس لازقي وشامي نحو شان خانه تبلي نبون حتى ميفاني مجيج لبناني هبو جي مصري جي يعتبر لبنان او جي تبلي نبون جبرقو وكن زانن بيرو بازا بيسرو سينور هاتو قرتن وشان خانه الفي دري وكيدن حشار علي كردستاني تبلي بونه جي عراقينه اي لبنان اي بري سينور بيقتن تليبونه جي بلجيكانه جي سويدن يعني تركيا يعني جوان دولة حمية تبلي قالك دولة تبليبونه بلي جمر بکر به هجمارا سرناف هجمارا پرتوکا ناوروکن وان هگر وان نرخاندنک لسروان چیکر ما هجمارا پرتوکی گو ات تبليبونه 140,000 پرتوکن ناو نشانه وانا 14,700 د سال ای سال د ایگو يعني جداهی هاتن سر هزار و يعني دور سيسيدي انو جو بتايبت اي ورقهاتن ورقراندن يعني وجيا جهاني قواتي ورقراندن و اي جو لروجافا باكر روجلات سوريا قواتن چاپ کرن اوانا جي خوگتن بتايبت رومان يعني مناكي جو امبينن ما مستمرون بركاتن 4 رومان نویساندنه يعني بفيرنجي يعني بيشنكه إيصال زنجين تربويه ب أو تشتين قونه إيجو داكتن الميدان. زمانی گوگتی بشتارن چوچن موستن. زمان كردي، زمان عربي، زمان سرياني، إيه أرمني، إيه تركية، إنجليزية، فرنسي. بله. ورن برتوجي رنگن يعني برتوجي هلبستن چيروكن كرد چيروكن ليكولينن رومانن يعني نرخاندنن رزمان فرهنگن أوجي رنگن. ورن سر نرخی پرتوکان چه جوده هید نورا سالا چویو سالا ای سال ده هیب تایبت نا اون تبدأ زانن سالي چوني نرخ دولار نزيكي بيستابو 18 بو 19 بو 17 بو تدي دات كت ودكشيا سال إسد أنا لدور 11 ونيفا 11 ونيفا دوي نرخ دولار كيفه اجبوي بناجي يعني دماغو دولار دات كيفه يعني بريسوري نرخي وانشد بقيمة دبن جبوي مثلا برتقال سالي چوني اگو بينجيبو إسال بسيهية سيهي بو سالي چوني إسال بپازداي بدوازداي بفيرنگين يعني إيه مثلا بالصديبون إسال داكتش وقاسي شيستي يعني رولا دولار دكرينا برتقال دو نرخي وانا دهي ای سال و برنامه یا پیشنگه هب چه چرنگی به و چه دوره پیشکش کردند علی کنسرت دالی چالاک یاده ما برنامج مدني مثلا ميناكي جو امبين سبي
ساعت دمجمیر امی بیر اینا سیدای جگر خونی ساعت 11 ویدری چی بکن ساعت 5 و سمینار برکی کی جان جوان از نماتی بیشمی سمینار ساعت 5 و روزانه ساعت 6 ام ذکرنا پرتوکایی مینا که گو ام بینن ایرو ساعت 6 ام ذکرنا پرتوکا حماوی یا لسر شهید فرهاد دیریک هاتی نفساندن يعني ايجو جيانا ويناس كرني جيان او بخا هوال جيان بخا جيانا ويغوتي وهاتي نفساندن جبرقو بحفر جيان كرني بزمان كردي زمان عربي يرو دمج مير ساعات 6 و بي مذاكرن وروجانا جي دمج مير حفت شخو هنر وموسيقى وروجا داوي و شخو خلاد بين و يعني تشتيقو جديد داوي هر سال تكرن اجيبه كلك سباس فوتك سباس مرحبا اشتري الو سنة سر چاوان شوي باشي باشم سپاس باش بگم تناس بکن از موستعرس موستی زمان ویژه کردی زانگاه خوب وکی زانینگاه کوبانه جارا یکم هم بشتاری پیشانگاه شهید هر کل بن اری راسته شو هم جاره کمی تولی پیشانگاه نهمی پیشانگاه شهید هر خوب بن بیترش خواهد 12 سرنا ون مهنه بریاوه لجمع نواندا خواندنا بلنده یا نواندا خواندنا بلند تدا نواندی می لیکولی نانه مناک نواندا لیکولی فولکلوره کوورگری اما هم کووارا فولکلور همجی کووارا زانستی زانگه و جمع نچزه نواندا چاکانی زانگه بیتر ام گفت دادن خباتین زانستی یین لیکولینی جبکو خواندکار ماموسته وقت مرجعی وقت چاکانیش خورا جبگنی لی ام بوسان نمگاوا دست بیکیره دواره وشانه دا چاپ کرنه دا وقت شانه دا وقت دست بیک ام بدانزده سرناوین وسا پرتوکین هم کووار هم پرتوکین بیتر فولکلوره هم بوانا باشدار اف پرتوک اف برهم یه ونه یه تایبت یه زانینگاه روجاوانه زانگاه کوبانی بورین یه زانینگاه کوبانه خواندکاران نویساندیان و موسیان اف بیتر مامستان نفساندی لی نتنه مامستد که یعنی نویسکاری دروش باشدارن یعنی ببرهم من خواب باشدار بونه چه خبات این گلیری این میدانی هاتنه کرنه برهفکاری هاتنه کرنه و هر وقت دیجی گلک پلانسازین مهنه مثلا میناک ده سالا بیدا در دورا 25 سرناو مهنه ام لسار وان دخابتون که امین وان بوشین هم برهم فولکلورین الوکلیکولین هم برهفکارین او برهمین فولکلوری بالدک شینن سرچه ام خواستم بچکی بسایی بکن بله من زانم تدی او خیرا بیرا بوجین گالریا ملتی ما وصل العرضه بلا ولا يعني العرضه مايه يجيبوا او تش وان باراستن جوان دابوني وان باراستن وان حفظ كرن اف خبات الميداني تينا كرن يعني ابي تشيرو كن تشيروانو كن دستان جنابا قالتين قيد كرن وصابش تاع الشفرات دبن درباسي نفساندن دبن يعني بيتر ام جودن فيك يجيبوا ام خبات خايف فولكلوري جوان دابوني بباريسن اما افنا فانت فكري اللي كيلا كويج ام خباتي ليكوليني ان وقت جافكانيش بكوزان يا يستفاده بچکی بحثا زانسته بکن زانینگاه کوبانه چه پرتوکش با زانسته حاضر کرنه بله مثلا مناك برتوكا كما ورگره بريا ما فرها ناوي اوسكار مان يعني سالين حضور نسيدي دا هاتي الوقت اورينتاليستين كو هاتن الوخ خبات كرنا دس خطا اوسكار مان كو نفسكار كسويسري باربارا نيساندي بانجليزي ما وكر كردي يعني او خباتا كو بريا 20 سالي الفر هاتي كريا كرن ام جنوب هاي خباتي ود جيرين اللي جي واري وي وبشكل اكيد زانستي دشوبينن وقال لك بروجي جديد درباري وي كده اللي جمع هنا دواري ورغريتا كاسين اورينتاليستين كل سر امبيجن خابتينا لواندرانا خابتين جاليري برهف كرنا دامان دمدا وك خابتين دني ان اللي كوليني فولكلوري نتني فولكلوري اللي خابتين ترجي هنا او كي يعني حاضر كنا امده كنا چاپين اجبركو باشه وکی زانینگاه کوبانه و اتمسفر پیشانگاه چاودی دالی خواسته کده دالی خوندن دو چاودی
براستي او پیشنگاه ای سال تدی وک ناوی و پیشنگاه هر کوریا ناو دولتی وک رخنه کی وک ایمانه کی خالص بین زمان تبي شرط مرجن شورش و شر و جنگ ام فتشی زانن لی ام دوی قادین قاین تیکینا برفراتر بکن چکو اگر بو ناو دولتی دوی دولتین دروا بواشان نخوا تبدی ببن جبوك برتوكين زنجتر ببن يعني مثلا ام برتوكان شافي خاد جايين بيتر يعني او وشان بارن يعني تشتكي انه ام تدا نابي يعني ام هي فيدك ان تشتي يعني ولا دوله ما تكر باشكر سپاس بوده. باز خواست سرچا مرحبا اشتري. مرحبا سرچاوا شلون باشی؟ ساوی سپاس کن سپیکم تناس بکن؟ نارمان عبدی اندام کمیته مدکار یا نهم پیشنگاه شهید هرکول یا نافنتاوی باشه. اما بیچه کی روشا پیشنگاه شهید هرکول بنرخینن. ای سال بتایبت. آماده کاریه ده و چه زحمتی کشاندن. بتایبت ای سال و ناوی کریه پرتوکا شهید هرکول یا نافنتاوی. آها. چما اب نافلی هات کرن قالوا برتوكن صار اصلا ناف دولتي وكاريبون بين البيشانجي جوخوا دست بکی دست خوازم بیشم که حاضر کردن و پیشنگاه افسری بهتری 4 ماه بام حاضر کردن 6 ماه جم کارم بیشن دست به حاضر کردن و یاد کردن آرمان جامجی او بو کمی سال پشتی روخاندنا رژیم اسد گله گوهرتنین جدا لهرما لکو سوری موچه بول هرما ماجی تایبت ما بروید خاصین پیشنگاه ماجی هند دولة من تربه هند زنگین تربه وکی میوان فیزیکی نافذ حاضر بفن جبری و پیش وشان خانه جدا بشدار بفن ایسال حتی راده که دوی آلی دا تشتین باش گاوین باش هاتن آویتن وشان خانه راستج گلک دولتانج گلک جهان یعنی آلی وشان خانه کو بشدار بونه آلی پرتوکن کو هاتنم کان بیش گوتنا نافنتوی اره کریه حمز کریه يعني ليه مخابن ميفانين كم تخاصنا بينن إيصال هنا كي برسليك تايبت وان دحفتين في داوية دا أفقرتنا ري أفرسليك نسر ري وشنو هاتني كودركتن هنا كي باندور البيشنجه كرر بنافتشنا نبدأ استمرون يعني هون بخات شون باشوري كردستان رژیم هون تبلی پرتوکانه ناف دولتی الوی رژیم ببون باش و چه خبرت شوان کردن ده عالیه آماده کاریان پیشانگهن ناف نتوید بتایبت سری دم قالا جه بکن مخابن لباجار قامش لو جهه کی کو تایبت جبوین پیشنگاه به وقت بیجن باجار پیشنگاه مدینه معارض حتى نهال فرتنا يا مخابن ام الجهنه تشيت كنا جهه پیشنگاه ام جهنه ن پیشنگاه ام تكن جهه پیشنگاه افقلكي هم مدوسينا هم كدكي باش جماد يا دنجي شكل پیشنگاه وكي او شكل كو ام پیشنگاه ناف نتويد بينن زوزو يعني سديسد ناستينا جبركو ام جه بدستين خوتشي دكن ايصال مجهجي جوهرين لمخابن دي سجي هنا كي برسكريكا جهه هنا كي دوره تبليكو شارداري شنو هاتنا ملت منينه لي ام حتى رده كي بيجن غافن باشم دا فيجن ام بيجن تيركره انا تيركره هين كارو خواتن مزنتر بيوستن كو ام راستي وكي بيشنگاه نافنتوي دي بين خويا كرند جهان ده باشه ودعوش كيرش هاندبون بتايبتي بعد ما بحث اصلا ناف دولتي ديكن دعوه مش كيرش هاندبون مثلا اصلا دولتها شخواكي ميفان فيزيكي قالوا نامدا بانا نيفيسكارن هيجا وقدر بلند هم جا لبناني هم جا مصري هم ميفان جهندري سوري قالك مربش دار بانا مخابن دما داويدا اللي بورنا خو خاصن جبر مترسيك هي درباسي فربنا مكار من فقرن ري حرقاف تي قرتن تي فكرن يادن چار ميفان مجبا شوري كردستاني هبون حتى في كليه ام هيفيا برسفه اريكرنا كو كاربن درباس بن اوج حياه في كليه
نکارن نه درباس نبود مخابن او هاتمان و زنگین بونک باش پیشنگه هیچ برنامه وان د پروگرام ده سمینارات پانل ده جهه خگرتوانه گله کی باشمانه وکی پرتوکن وان حرصال هنا پرتوکن جبركو نيفيسكارن پرتوکن وان هنا الفر الاتصالي او نهاتنا وقال لك وشان خانه ونيفيسكار وان تكليب مركر وان دخواست بين دي سجيره وشافي داويه قال لك برسكريك جمر در خصن باشه ام بشكل ورم بحسابي داري بكن دروجا دويامين ده بيشانغا شي در كل دوام دكم باشه هون لفو تفجر اتموسفيرا بيشانغا خواسته سر پرتوکان هون چاود دنيرن شخونا دو رجا يكمين بو نورمال رجا يكمين قالكي قربالغ هيا چونو هاتن هيا يعني قالكي قربالغ بودو لي داينو ستاندنا برتوكا هين چينا بويا يعني ستاندنا برتوكا هين چينا بويا لي ايرو رجا دو يمينا ام نهات شوبين كاروش شاويا مترسيك ما قالكي هبو كجه دورة ملت غازنا جري بكن وهيجي ام دوي مترسيه دنا يعني حياج متي ام هولدن بفن الي كار بچونو هاتنا ملتره لي نا امني كار بن همو ملت بفن الي كار مترسيا ميريك وإيصال ما جه جوهرية قالك يجمر تشتكي نويا أم قالك يجويا كده ترسن أو أم ترسن جي باندوري اللي شنو هاتنا ملات بكا يا دنجي هناك إيصال أم تخازن بفن آلي كار بستاندنا برتقال وكي خبات كارين راق هاندني وكي شاگردين زانين جهة خبات كارين ريفا بريا خاصة كوبونا بدن آلي كاريا داش كاندنا برتقال بوان بفن آلي كار تاني حالي حاضر مكارن ولو فنالي كار اللي ين روجا دي امريكا نرخاندن نخسر بيشنگه گشتي بدن باشه برنامج وای دمی پیش تا یه دوی هفته دا و الورن دار خصن نوا پیشانگه دا بکرتاسی چوشن جخوا ایرو گرک سمینارک ما ساعت 5 هبایا سر روجنویسن شر روجنویسن شورشه او جنویسکارا کی ج لبنان ج بیروت میوانی ما بایا ما مست محمود وهبه مخابن حتى في كليه درباس نبويا وبرويكي ويرو بطال ببا سمينار لي روجانا ساعت 5 سمينار تين دار خصنان ساعت 6 مذكرنا برتقال باسكا همو هيا وساعت حفت جي وكي بارشا موزيك بين دار خصنان سمینار المجی پانل و سمینار هنر درباره زمان پرسکریکن زمان استاندار کرنا زمان پانل کور دار خستن و سمینار جوار دار خستن درباره رستناش نویسا شورشی و جای شورشی او جوار دار خستن سمینار کی میدونه جی هیا دم پیش دو جوار دار خستن اکادمی جنولوژی پیراد به او جی وکی نرخاندنه کی یا خواندنه کی دنامه یا برز سروک عبدالله و جلال نامه کج اکادمی جنولوژی رشاندو بو وکی خواندنه کی خواندنه کی سروی نامه وره کرن گلک سپاس بوده سپاس خوش سرچاوا سپاس بوجی شوفان برنامج دوربين اف قرامات نافا بيشانغها نهمين يا برتقال يا ناف نتوي يا شيد هركول دبوم براستيجي ج حمو علين باش كردستاني بتايبت باشور روشهاوا باكور وروشلات جي برتوك ديفيدري دهنا برتوك بحفظ زمانا ديفيدري دهنا نافروك يوان تيجي داغرتي داليه چاندي زانستي سياسي هم رومان هم چيروك جيدا هنا بتايبت بشك تايبت بوشنالوجي هيا بشك تايبت بوشنان هيا و ج بينجي ويك وشان خانه هم برتو خانه وكسايتين سربخوا دناوا ويب بيشانگه هدا دكن تماشاوان الملفدري جمدگشتن داويا برنامج اخر حتى خلق كيدن ببين شاد و بختوار